batata mboti bamama tukumini muthangu tulandanga nsangu zetu zikizunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo Mundiamudi kuzangula yokusiamisa madia mamatuka nga mubisalo bimfuila babokila mulumputu wa produits et services locaux tuvutiza evo kimpa bayidi kidi tuka bungangi kibata bokelila ne tokudia Kongo ye muna kerika ba bantu bafuana babavuiri ma compagnie ye muna ye kyo kimfuka kerika kisardingi sorti officiel diani mugisa balaki ya ngona imars envu mafunda modi makomodi ye tatu ye konkinsi uyantikidi mundiata imavimpi yekusonga bisalu byakulu bibitukanga mu bisalu bimfuela kerika ndiata yo imavimpi yantikidinga na mbalu muka ikinkanda muna commune di Matadi yeri tiye kuna gare di SCTP di bayebokola ntamane o natra kuna ville basse yemo tufetiza ya nde kerika monkinzi oni fondation Dr Floribert Melanda yani kelengi muna ma activité bana makulu tukana mbalu muka ikinkanda kulutila gana place Nze Laurent Désiré Kabila bayebokola ntamane 24 et 15 ti yekuna kifulu kinsuka tfeza evo ba membre ba fondation Dieudonné kerika ba keri Monica kibeni bufuana muna ndiata yena ye Dr Floribert Melanda muna kinsusa kyakina kerika lofitiza evo yani una tokutolu yo opasulanga ye ubukanga menu Dr Melanda dina woni mkusavo dikipa bina biakulu mukubaka bilongu ye okoteri muna ye familie da ku diakulu de fetkala de mboti ba fetomado yamanga bufuana kerika tufutiza ende infeleme umosi una muna katiki fondation yani tomani tendula diaka infunu diako kyakimfuka kyokoni buna ne tendule bifulu bibina fondation Dr Melanda yake événement Kudia Congo qui a présenté ba jeune entrepreneur ya Congo central ba usine ba fabrication bima kudia beto tome kuiza oni saba uni faso kubaka soin ya meno po après avoir kudia il faut kusukula inwa meno peke bela ba madia ina toke kudia ya tome kuiza na tila ba information que toke les centres médicaux mutualistes yake fondation ya docteur Floribert Melanda yake na pesa accès na ba soins mosi kanangeke membre ya fondation Dr Melanda yake na facilité kubaka traitement ya meno ba carie dentaire ba inwa chudi ba blanchissement toke na ba traitement mingi fondation ke futila mbongo ndambu en tant que membre ndambu ina nkaka ngele nda futa samu ya edenge kuza baka traitement ya meno na mbongo mosi ya fioti kunchuka katufila kana kunde photo de akaikonde diko musane kyo kilumbu kabavila kana anga kyoku kuna suku di Notre-Dame de la Foi tufetiza ya ndeko kedi matinée politique Didi Salameni mukisa balaki ya ngonda imars invuma funda mori makumori yetatu ku Ligue des jeunes di parti politique babokrilanga vo Alliance pour les changements parti politique di honorable Jean-Marc Kabund a Kabund tufetsa evo kerka inkinso yantikidingi mu ndiata ima moto babokrilanga vo carnaval motorisé tuka anambalo muka yadibadi muna commune di Mvuzi nginduka kane kutoma yindula kibeni mumabo matari la politique taluta kuntibetu yerita lutede aka kunti ezi nzenza kunima ingo ungisa mboti utangamene ku intuarisi babokrilanga vo président exécutif de Alliance pour les changements maître Edouard Mbulu intuadisi u kiziunga u Ligue des jeunes u Alliance pour les changements Samuel Toto yani talomba kubantueni ba kiziunga ki Congo central musavo kaba bumi nwaku kanti bafunda biakulu bebatamona bimbi babokula muno putu ma anti-valeur mukusande makulu makala muna makedeka kundambu yikilandi ki ministre unteti ou Alliance pour le changement maître Léonard Senga kerika yani tazaisa nde bilan butuna boboni mudamude intuade si ukiziunga ki Congo central Dr Guy Bandu kerika kadina kibeni di mbotiku bisalaga beta salama mbotiku tufuriza vo buna ku ndambu kakatu tamona vo kilandi ki président luyalu lu regime di Tshisekedi ka luna kibeni lu mpuena ko kunchuka tutamona vo
intuarisi maître Edouard Mbulu yani una président exécutif yani talomba kunkangu ukizunga Congo Central mukusabo balenda mukukota mo parti politique diodo Bulu ye mvwalangana yifuana kibeni keri munsiuka ukisabala kiya ngona imarsi mfuma fuda mori ye makumori ye tatu munanzila ye national numero 13 ndambu ye yina anatuka gana mpinda tadi ilupitalu lukinkanda ti ye kuna poste dindilu ango una ana katikati République démocratique du Congo yenti Angola kerika munanzila yina tufudi mona vo bantu kamukedi lutere bantu bafuana ku bantueni babena kuna ndambo yena ba yokedi malulu muna katiki nzila ba kengi nzila mudiambo bau bazaisi bo bafuatikiri kwawu mudiambo di infututu ukalanga muntungi kisiwu buna ye potu ndeba zikalanga muntungi yi mvula nzila yoyu bazaisi ne bau kabalende kwikilaku nde yo nzila kibeni na mfunu ngolo kibeni na kukati ki intumbanza ukizunga ki Congo Central yikala yimbi bonsu boboni etufetiza yampine tukumini mu siècle di makumodi ye mosi munzaki mfumumbanza yimatadi Dominique Nkodiambete kulumukiningi kana kifulukina mukusafo kalenda mukukulula intima mi bantueni babakelengi gana munganzi tufetizaya ne tumiungu ketu tukwakala tulutidi commissaire général utalanga mama ITPR ye directeur général u compagnie di Jing Zhang bau bayenda mukutala yonzila luyantu kukaka lubisalu batakinga tufutizaya ndemu ntangu makumori tatu mukuminingi intuarisi unti France Emmanuel Macron kuna aéroport international dinjili kuna mbanza ikinshasa mukintanu kitatu ngonda imars invu mafunda mori makumori yetatu kirika yani banyambidingi ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde mukisabalaki ya ngonda imars kuna ntwala midi Emmanuel Macron yani banyambidingi kuna palais de la nation kunkundiani u République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye muna inkinzi kuna tufezavo mthangu banyambidi nde kuntsuka bedi mukuyambila mukingenga mukusavo bantu bankaka kabazai ku ngyambila zao zibakeri yezao ngwisana intizo za zodi itakisonga kibeni disongila nti France ye République démocratique du Congo itakisonga muna lukutakanu lubakeri lwao kuna ntwala bamuangisi ntangu lulu kedi go lulu sadisi bamfumu bansi zo za zodi intuarisi unti France Emmanuel Macron kuna ndambu yani kedika gogalengi mamu materila nkindu kuna est i République démocratique du Congo tufetiza yakne muna katiki kilubu Emmanuel Macron yani kelengi mu lukutakanu lukinkita nteti kalenda mukutala Institut National de Recherche Biomédicale di babokila munkuvivo INRB atondu mafuana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo